Ay maibogay hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita mangindo pambabayon ni tondoy na pasing. Martonggo mahita. Tarpuji maham Tuhan, bani ido pokon holong ni atemu, natongtong iberekham huban nami. Sihol hanami manjalohan hatamu, ase rajay hamah hanami maritay kuasamu. Ibagas Jesus Kristus, martonggo hanami hubamu. Amen. Nasyama soman, renungan batas sadaryon ibuat humbani buku renungan wasiat na marjudul Lumay Janah si Soya-Soya. Maronjolan may bani hatan ni Tuhan na tersurat bani Parambilan bindu 2 ayat 1 subani 17. Janah nats nagabe pusat permenungan ta ay makumbani ayat 17 na makatahon. Jadi sebalan maahu bani guluon ay hagigi do bako haganup na masa ituruh ni langit. Ay si Soya-Soya do haganup anjahas songon na manakap logo do. Nasya masoman, salak pa bisnis muda, nga do mas sukses mga hapkon, bahasa marhitay gabi halak na bayak, ganup persoalan ni Guluh Boy Yatasi. Ia menikmati segala fasilitas, pakon matin ni perguluhan ni dunia on, tapi doka-dokah gabi lumay do pangahap ni. Agi pedong do ba ni ganup, adong na lumay ba ni uhur ni. Nalang boy iisi marhitay duit, popularitas, pakon kemewahan. Lanjar sukun-sukun mauhur ni. Aha maarti ni ganupan on ang gulumay dotong pangahapko. Bani si basaunta sadaryon, parambilan patorangkon sonaha ia mangindahi arti ni guluh marhitay bagay-bagay pencapaian parduniaon. Ia mangayaki hasonangan, habayakon, hapandean, pakon kerja keras. Tapi ujung ni kecewa do iya. Lumay pakon si Soya-Soya. Ayat 17, patorangkon kekecewaan na bagas dopak pergoluhan na idalani ini. Na ija, ia menganggap ay si Soya-Soya. Pakon songon na manakap logo. Haganu pencapaian ni lang membere malas ni uhur na sitong. Halani sadar do iya, bahasa guluh ontok kindo hasa lang boy tongon-tongon ikendalihon jolma. Sa sitong ni, bani na mangindahi malas ni uhur, bani parduniaon songon hasonangan, habayakon, atap kesuksesan tumang, lang boy manggoki paruhuranta. Lumay dotong pangahap, janah si Soya-Soya. Hita yarakon ase mambahen fokus perguluhan tahuban ni Tuhan. Naija Tuhan do harohan ni malas ni uhur na sitong. Eta, bangun hita mahubungan na sitong pakon Tuhan. Janah mangguluh ibagas rosuh ni Tuhan. Ase jupak hita malas ni uhur na manongtong. Amen. Martonggo mahita. Dia itu pamabamu Tuhan, halani ipatakas hatamu do huban nami, haganup na dong itanoh on, lumeido in doskon na manakap logo. Halani ay, ajari janah babay hama nami, asa iboto hanami, iarusi hanami, janah persimada hanami bani arta nasora boys in mamangihut kon ham. Terima kasih mabamu, terpuji maham. Marhitenak mo Jesus Kristus Tuhan nami, martonggo hanami hubamu. Amen. Nasyama soman, sunay marenungan batas sadaryon, ulang lupa hita. Like, subscribe, tiyan bagyon hita mahubanya somanta. Ay marhitin na sunay dumadihut hita manukoli hordya pagkabaran Injil, riyapakon iye kabe. Tuhan ta Jesus Kristus ma, nama masumaso hita, ganun pa. Oras.